Warah pedang kejing yat cekmat kejing ki syak tengan berkelembuk por dagi samla puli ke North Eastern Hill University nihu kalau kot menta syak nyof ar kenta ha kapor shibaje no pai sngi jong ka pratrik nai wing arajar psau bandawa weng no yo Professor Prabha Shankar Shukla na ka kam Vice Chancellor ke University ki samla puli na ki wei pat ki college pat University ru kila wan ban ai man siem bat ai jing kersan. Kini kejing ki syak tengan ka berkelembuk por kelas sedang naduk kapor shibaje no pai sngi jong ka santrik unai wing araja arpsau hadin bau Vice Chancellor Sngap ya kejing dawa weng kam yo registrar u deputy registrar bat ki wiki officer ka university ki bela kenno tung be an daw Vice Chancellor bat menta ki samla kim kwa ekran shu lak tang pan weng kam bet ya u ki samla pulia na ki wei pat ki jaka ki bawan ai jing kersan ki kentup ka University of Science and Technology Meghalaya USTM Mahatma Gandhi University bat ki wei pan Kadawi ke bakhmat kalongwan nakaliang jongi nanti napo ke unit ke Mahatma Gandhi University unit abagi i yang ni ngaji ki kepala penlong naka nehusu baka KSU nehu unit ke penlong ini bang indon di Sofia para dok prasnam namar kani ka jingaki ni iba nagobi ka snam sa snam ng por sa por kamde shu ka ba tang khamai ni iba man ka por ka don bi jingaki bat kani ka jingaki ba man ta kalong serious bat gi sungthu ba ka jingle kuman jong ne Professor Shukla badi Vice Chancellor jong ne school ba ni iba ka jing kuman ga jong ka penlong yang ni ba in nakagang jong ni ba ni ai ka jing kersan ba pura ya kani ka nehusu buat kan ke KSU nehu unit ke bala penlong ni kan ke Hangga Strike nak mentaban syakhan dengan baki diki dauba ki belum isu ki belum kiding pingkiang nak mentakan ke sekolah ba but nasoban ong ba nak kalian jom nang tei ni ai ne jom kesan pura ni ai ben sim ki balang ba kan ni ki badi ban perihaspi ni ban step dauba ni misi mangisung tu ba kat kan ke sekolah pak kebetulan hanya ke jala ke jongi ada katong kathain jong dan isi berkawai sisa kalau ada kawai nang sekolah pak kaban kentu ya ka ri ke jongi hande habang ipet mungkin digisni kamtam di isu ke bangi kendo ka penlong man bakan nang her kanang tuna wat habang ipairu ya ka karang jong ke sekolah pak ke jong ke nehuang dia ni bakan nang mix nang manang her dengan iba kecing ki jom ga nehusu buat ka KSU nehu unit kade kecing ki ke basongnya kamde ke bat tangban budak ke rukom kade kecing ki ke basongnya bat kade hok lu ya ki bakin diman bay nehu misi bon step down bat ngasobat ong kerwo ke basai seki wei pat ki college ke bapot jam jelak ba affiliate na nehu kede ban a kecing ke sang pura nama ada kata kan ke sekolah bah ni borok ni college kita bat nak kata kadang masuk bat ong ba diweru di prasam lah bagi i dengan jeki mentala jendap nyuk ar kata tapi masuk kajing thar kajing pang kadot nata kadang kerwo ka masai saki galong ba sebaban island ketika dia mon kersan pura ya anu sim gujong ki nang ba kajing ki kan long pasti sok bat long pajong bat kecing kersan ko pura ke bagi pak bang anak kajing jongi ko unit nanti nako Mahatma Gandhi University along bangin ai be kecing kersan ki haduk benala pendep dengan jiki la kalau kumno ro aku bagi tawa ke joki bari step tahu baik unit masih sampai jadi ke kamram jongi kun kha semla lang baro ba nation kya ni support lang ki ba kini yeki nama gani ke kamram jongi kha le baro ba nation kya ni don lang ta jongi so bro nomor lada jai e yeki ni manapun ba kri yeki nilai i mentah nilai i kemal ajong ni ngilawan na nanti nak jaga pulih jongi di University of Science and Technology Meghalaya Regional Institute of Science and Technology hadu ni kili ngila foto yeki ni ba hadu niyo po ar kental niyo po kontak la chat kan amde ke bakai amde ke basuk iki beksat kan tata henry kilen lade namun taka jumba jun kalawai peteng jun sawan halor kata kuno re ni jung kena pulih ba pulih hante ni badan kejing ni wan kejing ni ai kejing kersan iki kejing support iki ba nimdan sasenda chungki dala jai iki kini ni kwa ba kani
kani kajing yaki jungki berkani kajing demand jungki kadi ban urlong wa ni terparu yaki ki university o ki college ki bai affiliate berkani hu ba kini support lang kinwan berkerjaan lang ini ka nehu su bat ka ke isu ni unit ba kani kajing demand jungki ba kun urlong bat ni kwa ru ya ni ai ka ru ba sha yo ni bisi ba di step down no kata kani jing demand berkani hu su bat ka ke isu unit tamata kon ba iet ngi ju shat jing ba man la kas ngi hatu ngi la ju perkhat ba ka bam ngi bam ka tein em ya ka met jungi mai ki ju ba mi kini ki ju ki jing ba man la kas ngi bali kani ka jing kali minta ka to ka dukan ration ba penyai uba raju uya tho yanga Ray man kapor yem ju yo ai ka jing bam ki batei ka met ki balong ka daw jong ka jing pang anemia pat ka jing brie jong ki kma ba kum nu ngan lai na kini ki jing stam kong nangkong pide ban melin ban bam ya ki jingbam ki bapha hakrukam bam jongpi bunsen ki longkmi bat ki khulong khana yo ya kini ki jingpang namar kim yo ya ki jingbam bantei ya kamen ka sarkar kelas dang ya ka food fortification ha ukhau ata mlu kadut bat ka umpnyang bam baro kin don ki jingbam ka bantei kum ka iron folic acid vitamin B12 iodine zinc vitamin A bat vitamin D. Yakini baro kila banyo na kijing bam badi haki dukan ration. kata kamut ngi dan yu khau 45 pa biang bha bat ngi mai uni khau tu bai biang ba pitharai baro kin bang ban ba mi uni kon ka fortification jong khau kanum khata ya ka jing mat ba ka jing long jing man jong khau mai karukam ban bu ya ki ba karukam shet pat kala ban pher om dei khon om dan jing pher la da dei ha ka rukom bu ne rukom shet kum ba fi ju shet yu khau ba fi thien kum chu ru la shet ya uni u khau okum ta te khon ka jing bam ba ai ka kwat ka khya bat ka ba ai bor ka met ka phat bat ka bor per khat jungi hatu dang dan ki jing bam ba kham bha ban ya uni hoit mai fikran ya ka badai sisha Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya